Partido Democrático Cristão husu ba governo sedit maka ukun tengki ukun hofuan. Questão ne hatu si vice-presidente assunto política eleitoral PDC Domingos da Costa ba esteli de suco Grisen for domingo ne foi exerce ne direito de votos. Mas mana saída kita kurang votar. Mas no caso abang baru votarnya maka masih abang baru ukur. Tem ukur hopua. Lagale ukur takuta. Karena jovem barak masih sai de emprego, se na serviço, tina aman ser nevete durante dia suco aldeia se quer sapati de carapati. Kaman ini maka masa negar representante partido ini akara ka napati ko anunga ukunani sila se beli makuku tenki ukuna hopua. Niamos informa hanesan partido husuna fatim ba partido sira wan hira sira ukun kari continua para bele hadia povo de Moris povo nia saúde mak importante tambah hatinan barak povo continua Moris ya terus nelaran. Natalina Lopez, STL News. Kita haluhan like, comment, subscribe e no mosh bele faz tutang.